والله رب العزة يك وادي داتا قرآن توكا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عظيم شاني قبي، عظيم شاني آيتي برات عزيزة اگر ما غور بكني كم ويا آيتا هر یک کی پرهیزگار بھی تقوی دار بیتے ومن يتق الله يجعل له مخرجا هاي واسطة دري دركا ويرزقه من حيث لا يحتسب وأيا رزق دا ہنچی جاگئی اچھی یہ گمان نبتا ہی جاگئے ای کارا آسان کا ہنچی طرفی اچھی یہ گمان نبتا. سبحان اللہ بعض کارم برات عزیز ما بچاریں ادا کوشش کنے ایا گوشے ادا روے اودا روے آخریتی کار ما جاگا چی آسان با کہ تئی گمان ای چیز نبتا بلچی بی بی اللہ سر پر یقین بی بی اللہ ترست دلا بی بی